Congo ni igihugu kinini cyane. Alliance Fleuve Congo ifite abantu bayiyobotse, ariko hari abandi batayiyobotse ariko bakeneye ko Tshisekedi ava ku butegetsi. Batayobotse AFC M23 kuko wenda ku byiyumviro byabo nangwa kubera badashoboye kugeraho muri zone iri gukoreramo, akaba ari Lubumbashi, akaba ari Matadi, ariko akaba ashobora kuba yava Matadi akagera i Nairobi. Byango icyangombwa muri ibi byose nuko imirwi nk'ukuntu uvuze byabaye muri Syria, hari abaparti politike 15 yose yahuye agashyiraho pressure Assad, akaba ntabwo bari baziranye, nta nubwo bari muri platform imwe, ariko bose bageze ku ntego imwe yo kuhasha Assad kandi yaragiye. Alors yaba Sovole Congo abayijemo nubwo batemeranya d'une façon ou d'une autre na FCM 23 soit kuba nangwa batashoboye kuyigeraho, bakaba bageze ku yindi plateforme facilement ibafasha kuba bahasha Tshisekedi. Je pense nta ngaruka zirimo, sinabibona ko haba ingaruka kuri FCM 23 nangwa haba ingaruka kuri Sovole Congo. Byerekeranye na Bujumbura rero Bwana Damien, c'est une urgence ikomeye cyane muri processus Amerika n'ibihugu bimwe bikomeye ku isi biri gushaka ngo bitume mu karere haba amahoro. FDLR ati se leta nidashobora kubikora kuyinetraliza, ati nizihe mbaraga zindi zishobora kuzakoreka. El Shanto aya makuru nawe yandike, Amerika yamaze kudesida byanze bikunze ku kibazo cya FDLR kiba definitivement réglé. Hari hypothèse nyinshi zihari. Hypothèse ya mbere ishoboka, amahanga Tshisekedi niyanga kunetraliza FDLR kuko zirazwi, sibye n'ibihugu kuba babizi n'abaturage bazi aho bari, kandi twanabivuze ukuntu bari gukomeza guteza umutekano muke hariya, bari kuza baza gukora udutendo hari Goma meme mu mujyi hariya, siritu muri Mabanga Noro, abazi hara kuri Bima, hari udutendo turi kujya tuhaba, bari kuva hariya muri Nyakagano muri parike bakaza bwihishwa bagafatanya n'abasirikare ba FARDC nabo bakihishe mu mujyi. Ariko tunashimira FCM 23 yakoze umukwabo gikomeza gukora umutekano w'abaturage Goma baratuje, ariko hari cyari tumenase rero byanze bikunze Tshisekedi yanga kubatanga. Hari hypothèse ya mbere kuba amahanga ashobora kwemerera u Rwanda gukaza gukora operation office yo guhasha FDLR. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri hakaba haba sanctions zikomeye cyane zo gufatira leta ya Kinshasa na Tshisekedi, bashobora gusanctiona nk'imfashanyo Nations Unies nangwa Etats-Unis yatangaga bakazihagarika. Hari processes nyinshi zishobora kuzakoreshwa. Ibyo byose izo nzira zose hari hypothèse zigera kuri 5 zizakoreshwa mu gushyira pression, ariko amakuru mfite nuko Departement d'Etat na Pentagon bamaze kudesida ko ikibazo cya FDLR kigomba gukemuka burundu, kuko iriya zone ngira ngo ndaza kuwavuza ati eske ntabwo Amerika ikeneye kuba yakora control, turaza kubivugaho, ariko icyambere ikeneye nuko amahoro aboneka. Kavuga bati Amerika yagize uburangazi bukomeye cyane 94 na leta y'Ububirigi n'Ubufaransa kuba batarakemuye ikibazo kugira ngo ntihabe genocide yakorewe Abatutsi, kuba bararangaye biri ahantu akaba bari bumva ko bakirimo ideni yo kugira ngo baza pacifier karakare. Nubwo hakomeje kubamo Ubufaransa igihe kirekire, Ububirigi bwashize les bateaux dans les roues, ariko leta ya Trump iri décider degré ou de force kugira ngo akarere kagira amahoro. Bucyo bakeneye ni business, ntabwo bakeneye kuza kuokipa. Je profite yo kuexplica wabajije icyo kibazo, ntabwo Amerika ikeneye kuza kwicara hariya, ariko ikeneye ko karakarere nikagira amahoro, ubucuruzi buzaba buri free ukuntu byavuzwe, amabuye agacukurwa muri Congo akaba traité mu Rwanda, Qatar igafinansa ibikorwa remezo, Amerika ikayagura, ariko ntabwo bizakorwa hari umutekano muke. Muri decision rero zafashwe zizashirwa ahagaragara mu minsi igiye kuza, byanze bikunze FDLR n'abazalendo, ngira ngo hari n'amaraporo azasohoka semaine prochaine y'ama organisation atandukanye ashyira ahagaragara les violations zikomeye cyane
zakozwe n'abazalendo b'abagenerali nababwiye mu byerekeranye n'ama-execution sommaire n'ama-meurtre bakoze, mu byerekeranye n'ama-violation physique, ibyerekeranye n'ama-extorsion n'ama-taxe illégale, ama-barriere bagiye bashiraho, ama-violence ethnique ciblée nk'ibyo bari gukora muri Haut Plateau ku Banyamulenge, ibyerekeranye n'ama-destruction de biens, amazu yasenywe, ama-centre de santé, amashuri, ama-violence sexuelle yakoze. Hari amaraporo menshi agiye gusohoka ni n'ama-organisation atandukanye, namwe ahubwo mutakekaga agiye kuvuga ku bazalendo no ku ba FDLR, kugira ngo berekane importance ikomeye cyane yo kugira ngo FDLR n'abazalendo babe neutralize. El Shanto rero, je te confirme, je persiste, je signe ko ikibazo cya FDLR cyamaze kuvugutirwa umuti, ikibazo cy'abazalendo cyamaze kuvugutirwa umuti, kuko bamaze kubona ko nibo ba element perturbateur umutekano, ntabwo ari AFC M23 ari perturbateur umutekano. Ubu ngubu ikibazo kiri kuri FRDC, kiri ku bazalendo no kuri Codeco ya Ituri, kandi hagiye gukoreshwamo imbaraga za gisirikare n'imbaraga za diplomasi kugira ngo ibyo byose bigerweho. Ate bafungwa bizagenda bite? Oui, hari amakuru dufite ko hari benshi bishwe, cyagiye Kinshasa ikora montage ngo habaye tuza evasion muri prison ya Makala, baraje baprofita bicamo bamwe, vuga ati se nibasanga hari nka 300 babuze bizabazwa nde? Ibyo bizabazwa Tshisekedi, kandi hari organisation imwe nayo y'abanyamerika iri kubikurikiranira hafi, bamaze gukora enquête ya mbere bayikoreye Genève kuri CICR. CICR yatanze ama liste y'abantu bamwe yari ifite n'abandi babuze, ariko mu minsi mike je pense que on aura accès kuri ayo maliste kumenya ni bangahe babuze, kandi ibi byose bigiye kubazwa leta ya Tshisekedi. Voilà, bizabazwa Tshisekedi. Ati se Tikikuni yigeze avuga politique El Shanto bahita ngo ni dynamique, uvuga ngo umwanzi w'ejo ashobora kuba umukunzi w'uyu munsi, wenda ashobora kuba yarabivuze bimuvuye ku mutima, nangwa yarabivuze kubera environnement yararimo, nangwa uyu munsi akaba baye nawe oblige, akaba yaratutse muri Ngara. Hari umugani bajya bavuga ngo soso bakata mutu libata aseka abosa na kenzungu ya lobiza yaye, kugira ngo abanomade ubwo baranyumvise cyane n'abakaka ngo inkoko bayikase ijosi ngo imbata iraseka ngo yibagirwa ko icyungu cy'ejo ari cyayo. Wenda Seti Kikuni yavuze iyo discours aziwe ngo nibata ngo inkoko bari kuzica umutwe, yibagirwa ko wenda icyungu cy'ejo ari iki, wenda cyaba ari icyungu cye kigeze. Kandi muri aya masaha uwavuga ngo atakse buri muntu wese ibyo yakoze mu bushize ntawakwicarana n'undi, ariko processus ihari bose. Icyangombwa ni El Shanto yabivuze ati nubwo haba alliance avec le diable, ubu ngubu ngo Tshisekedi ave ku butegetsi c'est possible si il y a quelque chose ashobora kuzana cyatuma ubutegetsi buhinduka, hakaza ubutegetsi busha butazazana ivangura n'ibindi byaba byiza. Origine ze Seth Kikuni ni umuntu muri Maniema, c'est un jeune entrepreneur intelligent, ku byerekeranye n'ubwenge nge ndamwemera, naramukurikiye kenshi, je l'ai déjà rencontré, tugeze tunabonana, twahuriye muri aéroport imwe dans un pays étranger, tuvugana nk'amadakika asaga nka 30. Ibyo yavuze nanjye icyo kibazo narakimajije, numva ko degré ya extrémisme igezehe, numva ntayo, numva ari scientifique. Bon, bishobora kuba yarabivuze wenda pour amuser la galerie, nangwa ko ari kugira ngo yibonera amahirwe, ariko ntibyatumye atajya muri prison. Yanarafunzwe, ntabwo ndi kumudedouana ko peut-être atari extrémiste, ariko ngi uko twavuganye numvise ko ari umuntu usanzwe, un intellectuel qui analyse les faits uko ziri, yemera ko les rwandophones sont des Congolais, ariko ku maspesi yigeze avuga ngo ni abantu badasa natwe. Iyo contraste rero ibyo ntabwo twabyicaraho cyane, icyangombwa ni ukureba qu'est-ce qu'il va apporter muri processus yo kugira ngo Congo igira amahoro. Niba yagira cyamaze, je pense que ibi yavuze là ça n'engage que lui, n'Imana ye nangwa na justice izaba wenda nyuma par rapport ibizaza kuva nyuma. U Burundi kuvugana na AFC TC bya bimeze bite? Ngira ngo abangaba yabari n'amabanga secret defense,
je pense que ntabwo ari byo kuza kutanga hano ariko iyo contact natwe twumvise ko zahabaye ariko je pense que les détails zaba zibaye secret défense c'est pas important ku mihanda ariko l'essentiel nuko hari solution zishobora kuzavamo. Ati sa akaboko ka Mossad ntabwo kaba kaboneka. Mossad ni ku batayizi wenda ni ishami rishinzwe ubutasi ku rwego rukomeye cyane rwa Israeli. Nta kintu kiba kwisi na giki batarimo, donc ahantu hose ari akantu baba barimo kuko baba bakeka ko umutekano wabo ushobora guhungabanira hariho hose. Amaso yabo rero areba muri Afrika, areba muri Aziya, areba muri Amerika hirya no hino, n'izi nzego zose zikomeye yaba MI6 yaba DGSA yaba Sirete yaba CIA ni Mossad ijisho rye riba rihari yaba ari wabajije avuga ati se muri transition énergétique kubera ibibazo bya gaze de minerais stratégiques nka za cobalt lithium ziri mu karere, est-ce que ntabwo haba ari ikibazo cy'intambara entre la Chine et les États-Unis mu byo bafitanye ya guerre commerciale? Ibyo ngibyo ntabwo biri mu karere k'ibiyaga bigari gusa, c'est un peu partout dans le monde. Ubu ngubu ni ibihugu byombi twemere ko muri monde bipolaire Ubushinwa na Amerika bahanganye kuri front nyinshi cyane. Iyo front nayo ntabwo ibuze, anariyo mpamvu Ubushinwa nabwo bwakomeje gusapotinga SADC kugira ngo ize kwintervena ariko byarananiranye. Donc iyo ntambara nazo zirahari. Naho icyo kuvuga ngo Rwanda n'u Burundi ngo na Est ya Congo bishobora kuzaba igihugu kimwe, bon iyo nta makuru mfite. Bavuze ko ari ubuhanuzi, ibyo ngibyo on ne discute pas avec le spiritualisme, ariko bikurikiranye na mategeko ya intangibilité des frontières yo muri 63 basinye n'ibihugu byose bya Union Africaine sur le respect des frontières, kugira ngo ibyo ngibyo biragoye cyane kumva ko Burundi na Congo n'u Rwanda na Est ya Congo n'u Rwanda byaba igihugu kimwe. Bo bamwe bakavuga ahubwo ngo na sud ya Uganda. Voilà, niba ari ubuhanuzi bwo tuburindire, ariko géopolitiquement sur le plan stratégique biragoye kumva ko buhari ibihugu bafatanya bikongera bikaba igihugu kimwe, kereka biciye muri une organisation ha Union Européenne. Ariko naho nubwo ari Union Européenne haracyari leta y'Ububirigi irahari, leta y'Ubudagi irahari, leta y'Intuzi irahari, ntabwo byabaye igihugu kimwe. C'est juste sur des mécanismes zimwe ziri entre ubucuruzi nangwa le mouvement de personnes et de biens, ntabwo bigeze biba igihugu kimwe. Washoje ubaza ku kibazo cya ONU ati se ONU ikomeje gukangana ntabwo ishobora kuza ordona kwaba imipaka mishya. Ahubwo je t'informe peut-être na makuru tutetwabonera ibi za fact ariko bihari. Nations Unies igiye sa nk'igiye gusenyuka, ONU igiye gusenyuka kuko Amerika yamaze gufata decision yo kutongera gufinansa ONU. Trump yavuze ko amafaranga bafinansaga ONU bagiye kuyakuraho rero je t'informe que hari démission zatangiye gufunga. Navuganye n'umuntu umwe ukora muri UN dawe yambwiye ko yatashe kontra yabo yarangiye bitewe nuko bagabanije 80% ya budget babaha ngo basigaje muri mission y'abahantu babaga un pays où je garde le secret. Bavuze ko hasigaye juste contingence ya urgence naho abandi bose batashe kontra zarangiye kuko amafaranga États-Unis yatanga muri ONU kuba kufasha za mission de maintien de la paix zatangiye. MONUSCO nayo bamwe batangiye guhambira. ONU imbaraga zayo muri make zigiye kugabanuka ku rwego rukomeye cyane kuko appui bari bafite na États-Unis yayikuyeho kandi mission zabo zimwe zatangiye gufunga. Hari barobana lingala manungu sinzi mu Kinyarwanda ukuntu twabyita, niba ari rumere sinzi niba abazi Kinyarwanda neza baraza kumfasha, niba ari rumere nungu alingala niko mbyumva neza cyane ko Amerika ishaka gucreya indi organisation nshya itari ONU bakayisenya hakaba indi organisation nshya kubera biriya bintu by'ama droit de veto y'Abarusiya n'Abashinwa bagira bituma Amerika itagera ku
mpuza yayo. Alors comme niwe wari grand contributeur akavuga ati se atanga amafaranga kumbe kugira ngo habe za decision abashinwa n'abarusiya bazagiramo imbaraga kandi rutanga amafaranga. Mpamvu rero ayo makuru muyakurikirane hafi, harayo nabonye deja elementaire avuga ko bamaze gufunga. Ibyo kuvuga rero ko oni zakomeza gukangana imipaka misha ikaba yayikreya, ibyo nyibyo bishobora kuzagora kuko mu minsi mike hari risk yuko Nations nifunga kandi umuryango mushya ushobora kuzaba kreye. Hari indi rumeur ivuga ko umuryango ushobora kuzagira ikicaro mu Rwanda, uko mu Rwanda akaba ari hazaba icyo kicaro cya organisation izasimbura ONU ishobora kuzaba mu Rwanda mu myaka igiye kuza. Ayo na makuru nayo dufiteho de nungu konata